Musesia ni na ukethia watindata nenda kuthocha ndini wa kilungu cha uiti muthenyani wa umuthi twende na kwibundisia yulwa kusubia miyitu na ethwa wina ugo kusumbu ndo utonya kwisiania utonya kuitwa na ndo utonya kwisiania na mawangu wangi kwithwa mayukwata na ndi tuthitwe twibundisia yulu wa mawangu ala daktari wa meti media wa mine yitu ekala tukwata kuma za wa meyitu na chuma kidheli tuanenie yulu wa pressure kana kwamba twarinda kamena wa sukari diabetes na tuwasilila muthenyani wa muthi na tutanambia ni ndotho cha daktari atukethie nikienda twambisi unene na mtunya ni Faith Mackenzie wa Mutunga daktari. Yes. Na samno. Ketha musaisi. Jambe ni kaida asesa metu mama na muthi na onota mna kwa kana ni tunena yulu wa mola mebo kwa wingi mola meta wa non communicable disease kana mawu ala marapata nawa nuno mawosu ni mebo kwa wingi kwa mazito na Dr. Geoffrey Mutuma numeri from Zambezi Hospital na nika kuniklethi na Kemri. No we daktari chuma kidhelu twanini yulu wa sukari na wa kwamba twani ni ndakame. Yeah. Na wasi isuni ila sida ni ekaila tukwatwa kumanza na balatu abiketwa nena tuyane na undu wa kuitwa kwa maungu ya yato selelebu tumanyondo mundu wele kwisiania na kukwatwa ni sukali undu wale kusiania kukwatwa ni kwamba twaninda right lakini chambe ni kana muwano moka ni oende wina miaka yingi bete muno na injo kitumi pumbe angange kana bwiti na nganga tunaanza kana diabetes na hypertension ambe ya kuma miaka 40 tunambita diabetes after 40 years kana disease after 40 years lakini matukana tuna disease hiyo ka tende muno kwa tutaweke chuma ketheruni kana pia ndo mena miaka minini muno miaka ta 30 miaka ta 25 na mena high blood pressure na mena diabetes kwa muwano ni mambie kuthaya ke miaka na kila kiboneka na wa diabetes na hypertension wa mino kwa nuwozu nusa ndawa maisha makumonde na hicho kitumi matuko maingi elando mena diabetes kana hypertension the kinekula marazancha chambe ne kana tata na bina wisaidia ni wasi ya uwo wika ukwate nundu kinchambe ne kana ila wambe ya kunywa ndawa ya diabetes kana hypertension kuungamia ndawa za bebe na muno na hicho kitimi tiyambia ni kana ila wambia kuona wena dalili kana wadhiwa hospitali ukizaidia your blood pressure kana your blood sugar is the yolo no sio kazaidia matuko maingi ni wambia kusia dikambate muno na muwono muno moka kwesla maleu ni maito ela toya na kila kingine kwithwa na wito mwingi enda increase in weight na kila kingine maundu ala kwesla muno ndweka exercise muno kana ndweka mazoezi muno ndini wa mwene kwaku ukazaithia mwi waku ni mukwatanu kana ni rigid na hicho kitimi muono moka na hicho kitimi ila mundu unuko na kwisia mbe netambe na kusia be dambe yake mekale kana leu kazaithia muno ndo ya leu mwingi kile pinda na ndo ya leu la mutie kana leu la musunge we ya leu la bakume kumbini kana kuma mutini ukazethia leu we ya leu ula uta shifted kana la museo na kila kingine ukazethia ni wala nama muno na melandune red meat ukazethia ni wala muno kila kingine wala muno kila kingine wambio ya matunda maingi na ni wambio ya boka ningi nundu matuko maingi na kindu kine kiboka zathia muno tena wathi kwa mkawani wita kwithia wekiwa either chapati ningi kana ngima ningi nambo kana ni muno kitaile kwithia ni ta no ambia kwa nesa na muno za do mwa witha chapati no ambia club brown na mbo witha tutangima witha ngimele tenzao kana ile tenzunge ila tutu na that's the first thing about ku be with we are careful with the diet ti kwa chakana kwa maleuzi ne kuko lakini sasa ni waambia kwa we ukisisia muno witha maleuwa refined ndo kwa muno na kwa we ya ndo ya mwingi muno ndo matuko maingi na hicho kitini kindo tone matuko maingi kwa sasa mundu ya kwacha ndo ne kwacha na saa monda no last moja kaza watwikisia kwa routine na ndo ya nondo nukuanza we ya nondo za uya kaza nita watwikisia mwe waku ikumbela leo ekale we kale kombini na leo kale fringe ni na we kale sokoni
ndukatwikithie kile pinda you are eating all the time so kituma matukano weight is a major problem muno kwa ume ona kwaka there and men weight ninga na ndo meya all the time na meya kuyata routine so kituma nuzoke zaidi ni watisi ya wito wako kwa leo la museo kuja wito wako na kila kingi ni wa reduce muno na reduce mauta na sukali muno mauta na sukali nundu muno mauta na sukali ni sio thothe kwete mu diabetes na hypertension muno pia ndo ingi ucethia maete wele mambe ya kuongela muno mambe ya kuongela muno matachamete leo wale leo na mambe ya kuongela muno chakuza na kuma mayambe ya kuza me used kunyokuza muno mwingi which is not very right nundu muno ni wata kwa brani nenda kame kila kingi nitu nusa sukari mwingi muno kaza kila mwana wezinywa sukari mwingi si unyache kwa kubina ikombe na wiki isiku ile itatu kwa ikombe that's too much sugar nondo kila mwana wadonywa kikombe sukari kisiko kila chache one is enough kukiza sukari la kunywa mwingi na weya moto maingi sinu sio ndani wosi yata kaza sino kanasa na kila kingi ni kwika mazoezi kana exercises and wengi wisa kwithia pia ndo musikwa sama ndete kwa na maithia kalande throughout itawa sedentary lifestyle kisa we kalete ndi na umagwana we utwete ngale na wabika musi uje kalande na pai kunuko na manual is very dangerous na chokiti mko na matukwano muono mepokwa winundu weza kwithia andwa ingi ona pa utwini kwito andwa ingi mundu anauma musi akathi sokoni na mao lakini yuyu eta mundu wa motorbike akamoza musi akutwa sokoni na imutunga kuthina kukuna wea wa manual kana wea moko is very important na alama tuna kuna wea wa moko muno alama patho kuma town takitwi wote kana makindu kuthukuma town kana Nairobi kana Masako emotho kukala town no sokeza ni weka mazoezi kana ni weka madhao kila mutana at least ndateka pengo tatu either no kutembea na mao kiasa kana nuka mazoezi kaka sit ups kana press ups kana skipping the rope it's normally very important na sindu isu ni sio 30 ye na tolwa ni sio aweza kwethia nundu peke ndo kita busy nengwatene na ndio nako na mwana wa kaya mazoezi no sio keza mazoezi ni rabachando no sio ukaka mazoezi kwacha utana dhamba wa mko you do the exercise in your bedroom now you do press ups you do sit ups you do skipping of the rope you do running on the spot then because they running on the spot those exercises are not very important na just to me where ka sindu isu ze ni wa mbe ya kusia po my cock now wa kwata no wo tuna mbu wa kwata no wo yeah ndo masia munyu ula muwe weka ba kuongelela yani ukesa kwenda enda uwe munyu mwingi hapa uitwe ula muongelela yulu ni peki badokanyo kivo peki badokanyo muno ni muno nondo is muno tawa sodium muno ni muno na muno we maana muno ndino amwene kwito lakini waza mwingi ni weta athina nondo sodium level ya bata muno ni wetha ta athina wa komrenda kame nondo sodium level ya bata muno lambe ya kwate ya kiuke kale mwene na kiucha kala mwene ni ucha mbaraza the blood pressure nijo to me ila when high blood pressure tukunenga ndawa ya kumya kiwo mwene uzida ni wambia kumanga muno itawa Lasix uzida kiwo ni chawaleka mwene nondo kiu sodium ituma kiu retain the water in the body and that's not very good the fluids in the body na hiyo kutumia matuko mengi ila wala mundu mwingi wiza kwethia wina kiu kingi ndakameni na kiu chukia the blood pressure na hiyo kutumia if you umya kiu then wa mwene wanya Lasix kana furosemide wiza kwethia mwe waku no wakutha na ndakameni ni athea na sukari masi au taula kile nombo umwe sukari timu sio nondo sukari utuma homoni ila twa insulin itukuma muno na ila wala sukari mwingi na homoni na insulin itukuma muno ni yukaika noko kaza itono control sukari no yambia na kwamba kwa sukari mwingi kana kinu kina sukari chonde nicho ketathi na wasukari ukethoto ya kinu cha sukari ukethoto ya ndukwato sukari nimekudu ndo kedu takiwa yes kia wani kisiona kisukari mwingi yeah ni risk kwa kiwa ni risk ukiwanzo ni risk ila kwa ngima ila nzao ila shifted ni risk
amana kwa wali natural no kwa natural sugar kindu chonde kila kisukali na hicho kitumi ona kula andu maisa mayo muno kuyo sukali mwingi mayo kana makaya malu kana makaya makwasi natural food lakini kula community like you was talking about Central Province high blood pressure na blood sugar is very common, very high. Makwasi kana makwasi na moyo yo kimite makwasi no dume sukali issue ni end product ya sukali kila kitu akitaka kila kikono kibidwa wakati sukali kwa metuke dondo sukali ukona wakati sukali kwa metuke na ndo mbona kewa ndo mbona kuanzuke it is safer kuda kinu kingi eka sukali mbene lakini ona kila kitu sukali mbene toke wanzuke na ngulu na kewa na makwasi na malu na ngima na musele isu sonde sio laini nima Ijo kitimila tambia ya musele tambia ngima tambia ya mayo it's the same no nduma na kula maya mayo muno takisi kana Meru kana Uganda blood sugar is very common nundu mayo ni sukali yes mayo ni sukali ko kilu chonde kila kibido katika sukali chonde kidaki kisio wow yes wewe unambisa ndana ita makula si unambisa ilwa ila mundu wawa jumude wawa na mundu ena sukali na wina sukali na wina diabetes now tuona hapo kwa kuonekana peo kwa sukali na peo kwa blood pressure sukali na blood pressure or cancer diseases muno they are inherited this is the one ni woko wando nundu be misimningi musaidi ya muse na sukali siana sionde na sukali ona uswe wo ena sukali that is it our inherited ko disease ningi nitia ni awa deni woko na same thing with blood pressure blood pressure na sukari nitia ni awa ejokti mucha kwa there mingi and wengi musiusu metho na blood pressure nundu they have got that genetic inheritance of the disease now pia ndala usaidi ya musiumwe no mundu mo na high blood pressure kana na high blood sugar na kini chakele very important kwa assessment kana blood pressure na blood sugar na umwe oka ulongene uka na kila kitu akimana nikala ila wakora numwe sisi ulonge takoke ku you have to be more careful nikala ulonge takoke ni very important nundu kaba wina diabetes zoka kana wina hypertension zoka kote wana two diseases and wengi na sasa maitu umundi nini semena disease isu ile kana ni wesi mundu wako ndeni wa family kwenu wina disease isu ile si ile si to hypertension kinu chambe kana yeye wana wewe na diabetes kana una hypertension kana una CL kila kitu akimana ni kana kinu chambe oni na weta kundikela mwile yako kana indi uwele wako na wipindwa mwile yako kana usizani wambe yako sia uwo wikethe we more serious na unene na andwala mena uwo una nime nywa ndawa no sio kesa ni wambe yako nywa ndawa na ni wambe ya tumia ndawa tunesa ni kana we sethia wina obinia muno nundu wa nywa ndawa ni kubinia muno lakini kila kitu akimana muno na hicho kitumi matuku maingi ni nisi ila wewe na high blood pressure kana high blood sugar adwengi to semba kunywa ndawa kinu chambe cha kuita ila wewe na high blood pressure sugar na high blood pressure kinu chambe ambia kusisya mile yaku embwa we na uito mwingi kana overweight uole uito waku na uyambia kwika exercises isu ni sinu sitho asi maana muno very important nundu ti usio usemba kwambia utumia ndawa pia ndo ingi muno mogere hospitali kwa muno na kwesa mundu muno alama tumende ndawa miaka 3 na kuthea wati abuwa kutumia ndawa ikenda twambi usodhiumo nendi musisi twamba ko sodhiumo wa ndateka nini ndokathivasa nitusiokitheti musese ni mubea nulwa kwendea kwithwa na itu thina kilungu cha uiti twende na kwimanyisia yulwa kwisiania na uwa sukali na kwambatwa ni ndakami daktari wewe unaweta yulwa kutumia kwa ndawa oselela weekenda ni ukuje kulo next ira wambia tumia ndawa
yuni weka maundwa ni watata kukola weight ni watata kudhana saa ni watata kutembea na nende batite kinu chiki kinu ki maana muno duka leo tumia dawa embwanu kwa tumia dawa ni daktari mbwa wabika bubu tumia dawa na kila kingine kana andu ingine matumia dawa na mayunga mia tukatate andu ingela medwa na stroke na la mananga mamudha langi na la matumia dawa na mayunga mia nundu wamino kwambia tumia dawa ya blood pressure na blood sugar libo na pe andu ingema moka daktari ngina wenda na itu blood pressure na inapo the noibo embene lakini very rare tikini common na la wenda kala ukithima sasa onde kuila wambia tumia dawa no sio kutumia dawa throughout na kila kitu yake maana na ni nambia kwa na kwa sakana adora matumia dawa miaka na kuthea no maana kutumia dawa edwa ni mwala weight na ni matumia maliola maite na kila kitu maana muno ni matumia natural supplements kana sinduila itethea cia mwe uthukumaneza na cheto asepo kwa wingi na ni kwa asiaisa maito ala tedo na mokilunkaza ni nenda tajula natural supplement ni la ithe asia itu ni kindu ni ti dawa na ti ambo lakini ni supplements ila usaidha ndo na kuthea sukali na the blood pressure uitumia sio nundu isu sienda uthukuma in the cellular level kana palandi ikasobe kwa mwe wako nwambia uthukumaneza na muno tinena julwa diabetes na hypertension pe supplement very important kin chambe ni kiluma ita aloe vera very important nundu there's the blood pressure na belenge vitamin C ita maana muno kana vitamin C ndo mwana matunda nundu wa matunda they can reduce the blood pressure wa matunda maingi na kila kingine fish oils very important kwa diabetes na hypertension then ni wa thesia diabetes na hypertension na cholesterol witumia the fish oil or zoka wali tata wote monongo nundu omega 3 kana ita wa fish oil is very important kuthesia the blood pressure na also blood sugar apart from ndawa ila cia ndukani ila cia chemistry the natural products sitasi maana muno na hicho kutumi matuku maingi ila utanywete ndawa kilunkia cia diabetes na hypertension ukala kwika exercise ukala kuola wito wako utumia natural products nuto na kulea kwenda na utumia ndawa itawa winning of the drugs nundu indawa mi daktari disiendete muno nundu sina maudhuo ala siete ya mwene kwako kana tubeta side effects kana long term effect ya ndawa isu thini wa mwene kwako na hicho kutumi as long as ni kwa sakana ndawa ni sio na sasa matumia ndawa no sio kaze ni wa manaka na indawa pekla siete thini wa mwene kwako eka uwau na hicho kutumi onedha wina nuno ambia tumia ndawa na wena diabetes kana hypertension no sio kaze ni wala leu na watu mia supplements na supplement nyingi na nini hizi asiaisa mainto na ingi nitumeta the supplement na sio asiki patokanya edha wina diabetes bila cha diabetes na hypertension bila cha hypertension na ingi sio asile muno nundu pe no nimeta T ya diabetes kana checha cha diabetes na be checha cha ndama da blood pressure okunyo chei the chechuni cha ya blood pressure kese onedha ndo tumia ndawa cia kuni wambe tumia ila ziende muno the diabetes na hypertension dhine to adhindu kumuno dhine omwene kwako na hicho kitimi as long as I'm a doctor kana na daktari nenda ando ingi makatumia natural product nundu isu itata cha mundu nesa na natural products na leu no ndumwe nicho kitubileu natural products in exercise in reduce weight lazima maana muno now wambia tumia ndawa nusio na kitu kimaana muno ukatumia ndawa na withi mwa wimana indawa yikwikara ndeni wa mwene kwako chakeli indawa ni kuthukuma pe andu ingi muno gwisaithia ni wandike ndawa na wenda chemist utathimitwe gwenda kalaka kalatasi ketho akatiala ndawa tumia ndawa tumia ni blood pressure nengejo awinengwa that's not very good nundu dawela nsio ni dawa utumia na ndakitali aikuthima petho apesi ndwili ila ukwenda na utumia dawa na ndio muthime chambe ukisethia indawa ne yake uthukuma awekala winywa no nywa na wona ni wanda na lakini blood pressure thi ulumu kana blood sugar thi ulumu lakini nundu ndo thima ndwa na indi thilie na chukithwa ake kindu kisio muno nundu usakwithwa na hypertension na hypertensive stroke kana ukethwa na stroke
nusa ndawa lakini ndawa ni yake othukuma na kusukale wako nuambatie na kala mwezi ulo muno lakini kala unya ndawa ola wande gwe miaka 3 ukitawa thona ndo athima ku kithimo kindu kimana muno na edwa wina blood pressure na wina blood sugar kila ni yado de kana no sio kasa wina kala kendo ka kutuma blood pressure na kala ka kutuma blood sugar musi nundu matukwano dia device ya ndo makaenda sitral makati utimwa no sio kasa na nundu tene dwa urala kukutona kwithimia musi lakini matukwano nundu wa digital uweza kwithia kamendo kala makati ma blood pressure niko kono blood pressure ya kwithia nata na mboya ambatie no wa uthima na kaisoma na kaikonya na edwa no squale nukutona no kethima na kaikonya uwa musi ku advice na muno kwa sei maito kwa ndola asei maito mena blood sugar na blood pressure the gift to kindu kiloto nanga musi wakune kumudhoa that ka machine akadima na ningi ona ndo dago da wa the school because it ni konasia with the no nyanda wa na no kwithima no kama nende yenda yete no na mundu kala muno setha ni wizi na gale wizo niwo blood pressure kwa yambata kana blood sugar kwa yambata kwa sanju ni wambia kwa avoid na juke ke mana muno ko eba no tumia ndawa no zo kuzari watu tumia ndawa nesa na ni withima kala eventa na unywa ndawa na ukithima kila pinda kila mtu awisia lili kana diabetes na hypertension dwi wawo na bingi ndukuwa okewa lakini diabetes na hypertension sio nde siananga mambudhala mema na ndino amwene kwako they do what we call end stage organ damage whether they are mwe necho kitimi mundu ena blood pressure na ena blood sugar aweza ya afya yake ya thete ita no nyanda wa no kita kine afya yake ya thete ita ya niki nundu emwa na high blood pressure na high blood sugar ya na brain the first thing ijo kitimi andoge metwa na stroke na ndoge maketwa na kulwa forgetfulness na majeta matekwa nandi is the site ya gani ndende kwa nandi pia wengi muno metwa na high blood pressure na high blood sugar na hivi kunewa mawani nundu metwa make ni manangiku atezi kana ni blood pressure na blood sugar ikuwa nanga metwa make that's very important ne kweza ni wa mana emwa bakwa na mwi wako utoto kumanesa lazima ka check the blood pressure and blood sugar nundu mwozo majalasia labda ndugu zako lakini ni ananga mambo dala memoko me maana muno ndina mwene kwako now kino chambe yana ka the brain chakere the eye chakata to the heart uza ngoja kuniambia kuta itension ni mwambia kuta stroke ni mwambia kuta not stroke ni mwambia kuta na ischemic heart disease kana ngoja kuungamaka na cardiac arrest which is very common for na diabetes na hypertension ngoja kunena ba muno kweza nyapika itawa cardiomegaly ida ngoja kunena ba muno na ngoja kunena ba muno ndo thina mwingi muno it's actually so good to win high blood pressure ni weka la clep ndo kisisi au it is controlled well ni nasi na kusokola ngene kana blood pressure dipoa ikita control na blood sugar dipoa ikita control ku na mina kwa nanga wongo medo nango na ndio nanga bio is sinduso on this acha nanga wa need the same diseases na high blood pressure na high blood sugar nanga all those organs na kila kingine kusaidia ndakamene yako bikamao kada kasaidia maumaku ni mambe kwa itawa necrosis gana ka green sana wisele muna diabetes na ni watu lwacha kana tulako nundu ni kwambia kwa nundu enda kamejo bikapo nundu wa effect ya blood pressure na blood sugar kuno sio kasaidia na ni zikwa chacha aingi muno mona and atame ko kaza ko no kwatilwe kana chani kwatilwe now you want be that complications is you on the kunena ni complications which are kwenda ndo ya nesa na hicho kitu mimi ngisi okenge kuma kwambia we mbado na diabetes ambia kusia tene onedhani ya kwata ambia kwika mundu ala matona ku utethesa nekana jikanange mwe wako nundu diabetes na hypertension are slow killers they are slow killers they will kill you in the slow way T fast lakini in a slow way na chikutimi you should know ale kwambia ku control sinustene na what I emphasize on the exercise, the natural food, natural supplements are very important. Na hicho kitumi and all matumia natural products which are with the money mambia kwithwa mambia otunga indices netina pando wako da ende na komeka na ikeza ni mambia kumiungamia mambia mtukana because that's normally very good. Na sometimes pedo kibina munokuya mundu ena thina wa arthritis kana we mwa exercise. Some exercise is not easy. Na hicho kitumi before you reach that stage ambia kwika exercise you do exercise all the time now it comes better like allow an amputation. You cannot do the exercise at that time. Now you say that those are the end stages. Na kila kitu akimani kana delay the disease.
kwa ndala matena disease, delay the disease. You can delay the disease for at least 1 year or 2 years or 10 years. You can even delay it. It comes to you 120 years after you are dead. That's even better. You don't get it at all. And the kana disease ino pa indu weka, it will come. Na hicho kitimi asiyesema ito una diabetes, it will come. The only thing you need to delay it. Na andwal mbona miaka 60 munde kana miaka 7 na ndio diabetes na hypertension, you are very lucky. Keep on na kweka kila weka na uyongelela kila weka na kila nani na weta uyende na kweka nundu kidha kimana muno. Alama na disease ende na kweka ende na weta nende na asena kana usithani watetheka nundu in disease ni progressive na eyungama amina pokwata ndo asya kana ne yole kile yenda becoming the worse and the worse kana thukie ndino mwene kwako na kila kimana muno kila very important ni kana disease is iwo kundu kiwa nye wale ndia pekene daktari peke ndo kwewa. Yes, that's right. And with hypertension peke ndo kwewa, that's right. Na hicho kitimi solo ni kino kisio mnoka zedea saasi onde ukala wisisia no yeka kila utona kweka which there indices dina kwata kanane wa miola bina onero na ndino mwene kwako. Actually uto andra niona tukito mini ya roho ni kana tuoselela ingi hii topic ni ngwe nene abe na makudo na akolia mambo sai so ni makakolia nienda tukeba u nikenda tuoselela kuchumani chokite indi kwa uyu ndio yamudia pa musai sana la meno wa hypertension na diabetes mato nyekata ndio yamudia kwa asai maito momo ndene kana diabetes na hypertension zipo kwa wingi na dwandu na zone zokita kukila kimana ni edho nazo sisiende kwika na edho nazo sisiende kwika umesiezi keze kukwata ko edho we na diabetes na hypertension no sio kaze ni watu miandawa na sasa ondene wathi mambio ya kusida ta wathi mwetama ile ta wathi uongo wa kuwili ata na ngozi ile ata kile binda ukazeda no amana ni siende na kwana kekakana siende nesa kana ukazeda no amana no kwika lakini lale unesa exercise no to natural supplement kwa masira ndo Dr. Geoffrey Mutuma made from the best hospital in South Sea Nairobi na ndo kuma Cameroon ngikunika kile wa cancer kwa alamenda namba yakwa ni 0722 801 299 isu ni Safaricom na alama kwa nimeke ndina WhatsApp isu ni namba na WhatsApp you can send me the message na ala Airtel ni 0734 801 299 ni asana kaina madime ni mubya muno daktari nende musesiani mubya ndo akwendelea na itu ndino wa kilungu cha uiti tukoselela balatu abichachu mwana ichukite neto Faith Mackenzie wa Mtunga Tiwanesa.